An Ibnu Umar wa an Ibnu Umar lan saking Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pada sahabat anhuma. Mun anhu berarti salah situng, berarti sahabat potrana. Anhuma berarti pada sahabat. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Anahu satemene Sayyidina Abdullah bin Umar iku talaqo megat sapa si Ibnu Umar megat imra'atahu ing bojo wadone Ibnu Umar wahia utawi si imra'atahu iku haidun wong kang tumiba haid iku haidun wong kang haid oleh megat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zamane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala mongko tanglet sapa Umaru Sayyidina Umar tanglet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet hukum ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika saking hukume mengkono-mengkono megate Ibnu Umar. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa. Mur perintah sapa sira Sayyidina Umar hu ing Ibnu Umar yakni Sayyid Abdullah. Mur perintah sapa sira Umar hu ing Ibnu Umar ibnaka fal yuraji' mongko becik ngerujuk sapa si Ibnu Umar ngerujuk ha ing imra'atahu thumma yumsik nuli kari-kari becik ngekero menahan sapa si Ibnu Umar ha ing imra'ah ngeker menahan hatta tathura sehingga suci sapa si imra'atahu thumma tahidha nuli kari-kari haid sapa si imra'atahu thumma tathura mongko nuli kari-kari suci sapa si imra'atahu. Tahap pertahan lagi rujuk terus pertahan lagi sampai soceh terus sampai head boleh, terus sampai soce boleh. Thumma insya'a mongko nuli kari-kari lamun karep sapa si Ibnu Umar, amsakah mongko ngekero sapa si Umar papancet. Ba'du ing dalam sakwise napa niku ba'du ing dalam sakwise ba'du ing dalam sakwise mampete head samarine head yani. Wa insya'a mongko lamun karep sapa si Ibnu Umar talaqa mongko megato sapa si Ibnu Umar oleh megat qabla ayyamassa ing dalam sadurunge yen ton jima sapa si Ibnu Umar qabla ayyamassa ing dalam sadurunge yen ton jima sapa si Ibnu Umar. Fatilkal iddatu mongko utawi mengkono-mengkono mangsani suci saking haid. Fatilkal iddatu mongko utawi mengkono-mengkono mangsani suci haid iku iddah allati amara kang wis perintah sapa Allahu Gusti Allah perintah antu talaqa yen to den pegat laha krono al-iddah sapa sing den pegat an-nisa'u pira-pira wong wadon. Fatilkal iddatu mongko utawi mengkono-mengkono suci saking haid iku iddah allati amara kang perintah sapa Allah Gusti Allah antu talaqa yen to megat yen to den pegat antu talaqa yen to den pegat laha krono napa niku wau arai al iddah sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Wa fi riwayatin
Lan iku kesebut ing dalam siji riwayat li muslimin kadu Imam Muslim, murhu fal yuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamila. Fi riwayat lan iku kesebut ing dalam siji riwayat li muslimin kadu Imam Muslim, mur perentawo sapa sira Sayyidina Umar hu ing Ibnu Umar, fal yuraji' mongko becik ngerujuk sapa si Ibnu Umar ha ing imro'ah, thumma liyutalliqha nuli kari-kari becik megato sapa si Ibnu Umar ha ing imro'ah oleh megat tahiron hale wong kang suci au hamilan utawa wong kang meteng. Fi riwayat lan iku kesebut ing dalam siji riwayat ukhra kang weneh lil Bukhari kibur li Muslim lil Bukhari katu Imam Bukhari, wa husibat lan den anggep den wilang-wilang den itung apa tatliqatun den itung sak pegatan sak tolakan. Dari Sayyidina Abdullah ibn Umar, beliau Sayyidina Abdullah bin Umar megat dek karajina sedangkan rajina keberadaan haid. Wahia haidun. Megat kala zaman akusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar atanya ke kanjeng Nabi, andalik dari perkara nah Sayyidina Abdullah ibn Umar sekadima megat rajina keberadaan haid. Fagal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam debu murhu fal yuraji'ha. Perintah Ibnu Umar kala yakni Sayyid Abdullah bin Umar fal yuraji'ha isara ngerujuk dek karajina saya pegat keberadaan haid. Thummal yumsikha mareng rujuk esoro pertahanaki gelu hatta tathuro sampai soceh. Mare pegat esoro rujuk. Mare rujuk otomatis abeli. Kelaban segot roja'tuki. Mare seneka Sayyidina Abdullah bin Umar perintah thummal yumsikha tahan. Mulai rujuk mun pancen megat mulai hatta tathura sampai soceh ring bine gele. Berarti soceh pertama. Thumma tahidha. Marsine ke haid boleh. Thumma tathura berarti soceh nomor berapa nih? Nomor 2. Mula mare soceh nomor 2 terserah. Thumma insya'a amsaka. Mon pancen Ibnu Umar kelak ki karep kesebine ia pertahanaki ba'du samarena soceh kedua haid kedua soceh kedua wa insya'a talaqah. Mon pancen lah tak bisa pertahanaki rumah tangga nah marena soceh kedua ya berarti pegat tolak. Pon dari hadis nikah ini abang melarat nih. Dari hadis nikah dalil bahwa hukum orang megat dan orang bini keberadaan haid haram. Larang bi Nabi. Buktena Abdullah bin Umar sorong ngerujuk bi kanjeng Nabi. Perintah untuk ngerujuk. Aneka perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk napa nyamana merujuk rajina seterlanjur ampun beget. Taole megat orang bini keberadaan haid harus keberadaan soceh. Nah, harus keberadaan soceh. Ampun diterangaki beri hukum orang megat keberadaan haid nikah. Wattafaqu ala tahrimi talaq fil haid. Haram hukumah neng kitab mizan nikah hukumah haram megat orang bini keberadaan haid. Ben pada sareng hadis nikah kejadian saya alamin tineng
Sayyidina Abdullah ibn Umar perintah bi Kanjeng Nabi untuk ngerujuk. Soro meli boleh dak sebine, dak rajin. Soro ngerujuk. Nah, rujuk nikah orang bini tak bisa tak gelem. Mula orang laki nak ngerujuk sebine gelem tak gelem otomatis abeli. Berarti statusnya jadi bini nak boleh selama dalam iddah. Paham? Mula pekatan keluar dari iddah tak kena ngerujuk. Adapun orang laki semeket orang bini selama masa iddah nikah wajib na orang laki yang kika dinto melenjai ngengone selama iddah. Berapa per hari bitong sampai selama iddah wajib hukum orang laki ngengone selama iddah. Nah berarti orang laki ini kasih berhak ngerujuk. Gelem tak gelem, enjak kok tak boleh dek kakek tetap mula kadung keluar serat roja'tu ki engkau abeli dek kakek. Gelem tak gelem, setuju tak setuju, hak orang laki meket ben hak orang laki ngerujuk. Walaupun tak gelem si bini. Paham lagi? Walaupun tak gelem si bini tetap orang bini gelem mulai rujuk bi orang laki anikahan orang laki maka otomatis statusnya orang bini gelem si kepeket mun rujuk selama dalam masa iddah maka abeli boleh de orang laki walaupun tak gelem. Adapun urusan iddah, pengakuan iddah, sebini ngakone engkau di luar iddah, can selake kaki dalam iddah, maka masih menang orang bini karena orang bini berhak untuk masalah iddah. Orang laki tak berhak masalah iddah. Jadi hak orang laki tolak, rujuk. Hak orang bini aban seberkaitan kalaban iddah masa iddah atau masa nifas aneka han orang bini seberhak ngakoh tentang soce tak socena atau totok tak totok iddah. Nah jadi campur masalah napa seberkaitan kalaban nikah. Nah karena bi Kanjeng Nabi seorang rujuk maka rujuk bi Sayyidina Abdullah bin Umar. Thummal yumsikha. Mula abali pertahanaki bini jirya. Hatta tathuro sampai soce. Soce pertama. Thumma tahidho. Head. Thumma tathuro. Berarti soce kedua. Mula mari soce kedua. Insya'a amsaka ba'du. Wa insya'a tallaqah. Mula mari head kedua. Soce kedua. Mun mari soce kedua. Karena pertama pekatkan kepada ahad. Rajin Sayyidina Abdullah bin Umar pekat kepada ahad. Maka bi Kanjeng Nabi soro rujuk nika dalil bahwa perintah rujuk berarti hukum orang mekat kepada ahad hukum haram keng dadi tolaka. Bukti Nabi Kanjeng Nabi soro merujuk. Berarti jatuh tolak. Rujuk bi Sayyidina Abdullah bin Umar. Thumma amsaka. Amsik thumma fal yuraji thumma amsikha. Pertahanaki. Hatta tathura sampai orang bini gele soce. Mare soce head boleh. Head kedua. Mare sini ka soce boleh. La soce kedua ni ka apa caan? Insya'a amsaka mun karep ieu pertahanaki rumah tanggana ba'du semarena soce kedua. Wa insya'a tallaqah. Mun karep ieu peket sokor catatan yakni syaratnya harus marana soce saya kedua. Paham kau jangan kula nikah? Nah, bon dari hadis nikah sebagian ulama ada termasuk Imam Malik ben pendapat wahwal asah inda Syafi'iyah haram hukum tolak dalam masa haid. Baik pendapat Imam A'immah termasuk Asy-Syafi'iyah se norok deke Imam Syafi'i aneka hukum haram hukum nolak orang bini kebadan haid. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annal intizar ila tuhur tsani mandub. Pendapat Imam Abu Hanifah enten tak wajib hukum orang laki
adente masa suci si kedua. Bal mandub. Akan tetapi sunaaki orang laki gele meket adente sampai soceh si kedua. Pendapat Imam Abu Hanifah aneka hukumah mandub. Hukumah sunnah. Termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal juga berpendapat bahwa orang meket, orang bine kebedaan soces kedua, intidhar, yakni adente sampai depak ke soces nomor 2, anekah mandub enten tak wajib. Haram ma haram? Li'anna tahrim innama kana li ajlil haid. Karena haram akela karena ring bine rajina Sayyidina Abdullah bin Umar ke badan haid. Fa idza zala mujibut tahrim fajaza talaquha fi hadzal tuhur. Kama jaza fil ladzi ba'dahu. Adapun mula haid akela ampun depak, yakni masa soceh, maka diperbolehkan kanggo orang laki untuk meket orang bini. Nah, terus dari rumah mare soceh mun pancen peket wa insya'a talaqa qabla ayyamassah. Perhatian gini kah? Thumma tathura thumma insya'a amsaka ba'du. Mun mare soceh kedua mun pancen orang laki gele, yakni Sayyidina Abdullah bin Umar tak gelem apolong bi sebine, insya'a amsaka pertahanaki mun ki gelem. Mun ki gelem apolong bi rajine soro pertahanaki ba'du semarena soceh kedua. Wa insya'a talaqa. Mun pancen la Sayyidina Abdullah bin Umar ne kampun la tak mampu, tak seneng apolong talaqa. Dengan catatan qabla ayyamassah. Sebelum rajinnya kepolong tedung. Berarti dari hadis nikah juga beda hukum orang meket ke badan junub. Paham lagi? Sebelum ejima mon pancen marena soceh kedua re mon pancen pertahanaki keng mon kake saja apa ketena cek kepolong tedung. Sebab gula ke badan soceh malah tabur campur monan. Paham nih kan? Tadi cek bolong tedung mun pancen orang laki gila ampun saja dalam ate kuat untuk meket rajina tentunya dengan syarat marena soce kedua. Tadi sama head karena nikah pun lemar peket bi Sayyidina Abdullah bin Umar maka suruh rujuk. Marai suruh rujuk seneka mare seneka dan tek soce. Mare soce, head boleh, soce boleh. Nika termasuk iddana. Fatilkal iddatu. Adapun iddah sesurah dan tekla intidhar. Allati amarallahu an tutallaq walahan nisa. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah sunnah dan tek. Sunnah dan tek. Adapun jumhur ulama karena dari hadis nikah wa dhahabal jumhur ila annaha mustahabbatun. Yang kika dinto mustahabbah dianjurkan disunahkan untuk napanya mana adente sampai soce kedua. Loh, area perintah dari Kanjeng Nabi. Karena perintah dari Kanjeng Nabi sorong ngerujuk deka rajinnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebagian ulama hukum lain. Karena mulai perintah bi Kanjeng Nabi apa hukumah? Wajib. Maka hukumah wajib. Bagi Sayyidina Abdullah bin Umar karena Sayyidina Umar neka atanya deka Kanjeng Nabi dari mah hukum anak kula meket bi nenah ke badan head. Fal yuraji'ha. Soro rujuk. Karena perintah langsung dari Kanjeng Nabi, maka bagi Sayyidina Abdullah bin Umar wajib hukum mengerujuk karena perintah langsung dari Gusti Kanjeng Nabi. Nah, nanti cek pangkempang meket orang bini, beda aturna, beda carana, beda se haram, beda se napanya mana makruh.
beda se jawaz, beda se oleh, ala kulli hal mun bisa hindari. Fatil kal iddatul lati nikah adalah iddah se terang hakiki buru allati amarallahu sekadima Allah Subhanahu wa taala memerintahkan an tutallaqu lahan nisa kangkui orang sekapin orang bini juga sami hukum ngak nikah dadi mun meget orang bini tak oleh kebadan haid mun kare kadung peket kebadan haid maka soro rujuk terus pertahanaki sampai datang haid boleh sampai soce boleh soce kedua mun sampean karep terus aki rumah tanggana mun sampean tak karep beget dalam masa suci kedua wajib hukum nikah. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah al-intidhar sunnah. Nah, fi riwayatin dalam situng riwayat murhu fal yuraji'ha thumma yutalliqha tahiran au hamila. Dalam riwayat dari Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dekat Sayyidina Abdullah ibn Umar untuk merujuk rajina imra'atahu thummal yutalliqha mun mare rujuk maka soro adente sampai soceh thummal yutalliq baru talak rajina. Tabe kebadan hamil maka kebadan hamil pun oleh hukumah. Nah, karena termasuk soceh orang hamil termasuk hukumah soceh. Paham nikah au hamilan. Dari hadis au hamilan nikah dalil anna talaqul hamil saungkuna orang meket orang bini kebadan hamil aneka tolak sekoca beda tolak bid'i beda tolak sunni. Artinya sunni benangaki yoleaki termasuk jumhurul ulama. Adapun se bid'i haram hukumah. Haram hukumah. Ben tetap to mebah, tolak tetap to mebah walaupun haram walaupun tolak nikah hukumen haram. Banyak contoh-contoh kat dinto termasuk se napanya mana tolak ngabin orang bini sekene sekita head ben orang bini kele napanya mana umur ki kene neka juga ekoca tolak sunni bene tolak bid'i tolak saya tak haram hukumah tapi bini ki kini dorong head peket keneng otaba meket orang tua seluas andi head pon luas ini kan maksudnya tandi head ponan. Nah, keneng. Ekoca tolak sunni. Tapi orang bini se tak ngandung raja, kami dikatelak ngandung. Juga nekoca tolak sunni. Nah, jadi bene sunni maksudnya yang juraki enten sunni se bene bid'i maksudnya bene se bid'a bene se haram. Kemudian head nikah haram hukumah. Kemudian saya beri saya istiqomah, rumah tangga nasi ampun tentrem, bahagia, ada apa, sabab tanpa sabab, peket padahal kemudian istiqomah. Nah, pun paham nih kan? Nah, kurang lebih nih nikah. Kurang lebih nikah, jadi macam-macam para ulama mun pancen tomebe peket kebadan haid sorong rujuk. Tadi ya tadi tolakah. Karena seorang rujuk bi Kanjeng Nabi. Nah, wa husibat tatliqatan. Ben catat wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari wa husibat tatliqatun. Terhitung tolaknya ke jatuh situng. Jadi berarti tolak kakare 2. Tolak kakare 2. Nyenye cek arep sakarepan. Cek obralan, iya sampean obralan PC tak apa-apa. Joran-joran tolak ngancam pegat juga ke talak ke waduh ini bahaya nih orang nggak nikah nih
Nah, abghadul halal ilallah at-talaq. Paling becik-becik perkara saya halal dekat Allah Subhanahu wa taala iki beneka at-talaq. Pertahanaki mun panjenengan mampu terus caranya tak ben seroben orang nikah meget langsung buang ngak sampai ngak bareng ngak sandal teh yang ku ta orang laki tak ndik perasaan ngak nikah. Kudu secara baik-baik, masuk bagus, keluar bagus. Ini gala. Harus bereng bini rosoan. Iya mon rosoan, penyak buang. Perlu tembeng. Ada reng bini nih kah. Mon sampean tak cocok jak tokol. Mon sampean ampun lebusen pon pebali pon kelaban cara bagusan ponan. Dermatur sekira genam ponan. Mon panjen lah peget nongko. Moron lah seromo leti. Areng bini areng laki apa aja. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Mon bada orang laki menghargai ke orang bini. Ya jadi orang laki se karim, orang laki se mulja. Wa ma ahanahunna illa laim. Mon bada orang laki menapanya mana tak menghargai ke orang bini illa laim berarti orang laki gila. Bini orang laki se mulja bahkan orang laki se biadab, orang laki se tercela. Laim termuka detail masuk manfaat jadi ngaji sini ke bentuk elakone dek bae jejel nalagwi dan aja jadi ngaji neka beda ilmu yaci keng tak harus elakone ilmu hasud ilmu dengki sekali-kali lakon ilmu jes pas mau dengki sakone oleh ngaji tak elakone napa beda ilmu sepancen bene untuk elakonen untuk menghindar. Araftu syarra la lisyarr walakin litawqih wa man lam ya'rif syarra minan nasi waqa'a fih. Tabuna Imam Ghazali. Araftu syarra la lisyarri, engkau tahu dak barang si bahaya bene karena bahayanna. Sampean oneng cek racun de bahaya, mari ngerasa eta. Kan enten. Walakin litawqih male pelajare male sampian terotawah ngak apa saknya meindrim ngak apa racun sop aja untuk menghindar sop aja untuk berhati-hati wa man lam ya'rifi syarra minan nasi wa gu'afi karena orang yang tak tahu ke indrim bisa jadi deki ngenom indrim bener tuh cecel indrim mereka cecel putunya mana nah ilmu sebagian kisineka untuk mengetahui bab zina apa zina aja oh beda zinal ain zinal ainain zina lisan zinal udunen zina kapi lakonen apa saya yacir lah lakone karpai soro menghindar tengate sebagaimana sampean belajar setrum gahraba setrum orang teknisi belajar setrum mak tahu cek beda setrum ada sebab beda ilmu nah bener bolan tahu rencananya cecel sih setrum re iya kelengerong kumon ya col iya mun ngaro setrum di namun setrum nang PLTO disa setrum so langsung ruah soro seting deh ya setrum pola lemari belajar bener lit taugi sop aja untuk menghindar daripada setrum nah belajar tolak di sini ka bener untuk nyecel tolak cilet telak bingko aja cel-celen eman king pokon sampean mula tak ande engki secara terhormat baik-baik pon masuk secara bagus baik-baik keluar secara bagus secara baik-baik pon Pak kulo tak betah Pak dade nih Pak apa cong tuh minta nih kelampi setahun Pak kali tuh tak sanggup pula mun karo anu kula tak masalah mula nih secara baik-baik lah. Oh iya cong, sementara epatoro akade deki munane kode nah seneka. Nah dadi mun terjadi tolak wa husibat tolkatun maka mun la ampun terlanjur nelak orang laki da orang bini gila kebadan head maka dadi sitong kada dua. Masya Allah pun nikah kurang lebih nasi nikah dadi macam-macam ulama Imam Abu Hanifah pun sunnah hukum intidhar tapi sebagian ulama ada ningali dari hadis nikah hukum wajib ada ente yang kika dinto soces yang kedua karena termasuk idan apa nikah karena kebadan haid haram akhirnya karena kebadan haid nah wallahu a'lam bishawab
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيد